Zdravo svima koliko vas ima, zdravo drugari, kako novi tako stari. Dobrodošli u još jedan novi video. Danas je jedan veoma ružan i vjetrovi dan i uz sve to možda bi moglo da bude kiše tamo gdje idemo. Idemo odavdje negdje još 1 sat vremena vožnje tamo u neke Vukojebine i kao što vidim na horizontu veoma ružno vrijeme mi se sprema. Uz sve to idem u podnožje jedne planine, tako da me ne može ništa iznenaditi što se tiče samog vremena. Danas ko nikad imam potrebu da ne pada, pošto se istovara vani, imam robu koja može da se uništi ako pokisne i nije mi nimalo to na ruku, tako da vidjet ćemo šta će nam dragi Bog donijeti. Danas u sve to imam jedan veoma težak i naporan dan. Imam da odradim ovu sad turu, da odem istovarit, da napravim jednu, ajmo reći, turu od nekih 2 sata vožnje, 2,5 sata vožnje do luke, gdje trebam istovarit, u luci opet trebam natovarit i onda s tom turom ćemo, ja mislim, najvjerovatnije i završiti dan. Tako da ostanite u nastavku i pogledajte šta ćemo, kud ćemo i kako ćemo, naravno. Ja sad moram da vozim ovako 1 sat vremena, ali šta je tu je. Ovo je daleko, što jest daleko je. Nalazim se u Toskani, iako sam još mnogo daleko od Firence, na primjer, i Areca i šta ja znam, ali eto, teritorija je Toskani. Ova cesta je zanimljiva zato što nije dosadna i što vam stvarno da radite, motaj tamo, motaj van, koči, ubrzaj, daj ono, ali problematična je što je umorna, umori vas ovo, slomi vas kuda krampate. Oblaci na horizontu ne obećavaju, ali ja sam se opet relativno približio mojoj destinaciji, tako da ja mislim da me kiša neće ufatiti. Ja sam ovdje dole u ovoj fabrici upravo istovario Ivercu, ali ljudi, vjetar puše, ne možeš ti biti. Tako da sam morao pobjeći odozdo ko hitna. A isto došao mi kolega iz prethodne firme gdje sam radio prvi put, onaj pokretni pod, dođe i ja izletim brzinski da mu ustupim mjesto i sad odo na utovar 28, ako Bog da u 8 bi dole trebao biti na tovart i ako uspijem do, šta ja znam, pola 9 krenut, bilo bi super. To bi bilo fantastično, pa vidjet ćemo. Natovaren sam i sad možemo da idemo. Stavio sam uzeti jednu brzinsku kaficu ovdje na aparatu kod njih. Mrsko mi bilo sad svoj aparat vadi, pravi, pali. Ajde, reko, imam kad dug je dan za te moje kafice. Da probam ovdje izaći u treću ako mogu da brzim toalet. Lijepo je me natovario. Samo da ne moraš stati, to bilo tu. Lijekovi auta ima, šta ćete. Tovario sam bio travu peletiranu. Morao sam ispuniti tamo certifikat od zadnjih tura šta sam vozio i sve i kako sam čistio. Pošto sam ovaj puta čistio onako nasuho, morao sam tamo ispuniti
da sam očistio kako treba, pa su oni došli prekontrolisali prikolicu i to, ali eto, sve je super. Gledajte po drveću ako uspijete vidjeti koliko vjetar puše tamo s lijeve strane, ovdje borove malo teže i vidjeti, ali ljudi, napolje ne možeš izaći, znači vjetar odnese. Nisam nijednom iznao kameru, ništa da vam snimim, samo ćete čuti šuštanje vjetra i ništa drugo. Danas ću bar 5 kafa morat popit, pošto sam sinoć spavao neki 4 sata samo. Vjerujte mi da sam relativno umoran. Jučer sam napravio turu, imao sam negdje oko 650 km. Vozio sam lagano opušteno. Napravio sam manje od 9 sati vožnje i ono baš je bila, kako da vam kažem, super dnevnica, to jest radni dan, bio prelijep jučer. I vjerovali ili ne, zbog čišćenja filtera što sam čistio, zbog urađenih onih selena i sve, imao sam potrošnju od 24,7 litara na 100 km, što znači neki 25 litara goriva na 100 km. Bio sam i u odlasku 30 tona i u povratku. U povratku do duše sam bio 29 tona tovara natovaren, a odavdje sam 3700 imao. 30 tona i 700 kila, tako da ono, prosjek je 30 tona bio otići vratit se. Što je znači 25 litara sa Volvom, fantastična potrošnja. Jesam bio nježan, jesam lagano vozio 85 sve na autoputu i to, ali ljudi, znači to dosta 5 litara na 100 km, 60, odnosno 600 km, to vam je negdje oko 30 i neki litar goriva, što znači 50 eura minimalno uštedi. To je fantastično. Na ovim cijenama, kad se može, treba štediti. Danas je jedan dan kad stvarno nema se kad i ne može se štediti gorivo, jer danas stvarno imam posla preko glave i danas je sve vatra. U sve to imao sam 2 sata sve ovih ruta sa punim tovarom prema utovaru. Sad imam sat do autoputa, mada odavdje prema autoputu je sve gotovo pa da dođem na nivo mora, što znači da je lagana nizbrdica, ali opet imate ovako je ovih dijelova ko sad gdje je uzbrdica. Ovo će sigurno podići na 30 litara potrošnju i današnji dan će to naravno da drži na 30 litara, jer neću uspjeti spustiti ispod zato što imam dosta tih, kako da vam kažem, lokalnih cesta. Tek danas poslijepodne ću imat možda nekih 3 sata autoputa, ali nema veze, danas je dan koji, kako da vam kažem, je dobro rentabilan, pa se danas ne gleda ni gorivo. Danas se samo gleda da se napravi posao i to je to. Tako da, rentabilnost uvijek ima prvenstvo prolaza. Kad imate ture koje su dobro plaćene i trebate ih završiti u toku dana, ne interesuje vas potrošnja. Zagreb, kolega, pozdrav. Dinop. Neki stariji gospodin, možda nekih 55-60 godina. Mada nisam ni ja ništa mlađi, da se ne lažemo. Meni je 45-a.
samo što zaspao nisam, vjerovali ili ne. Evo me u Ravijeni u luci. Sad ćemo ovamo vidjeti kakva je situacija gdje ja trebam istovara, da li ima puno kamiona. I moram uletiti brzinski se prijaviti, pa ćemo vidjeti kakve ćemo sreće biti. 10 do 11 je. Ako budem imao sreće da istovarim brzinski, da probam na tovar do 12, to bi bilo top. Pošto odavdje 400-500 metara tovarim, a oni idu od 12 do pola 2 na pauzu. Volio bi na tovar do 12, pa makar me koštalo to da moram čekat papire pola 2 i to bi dobro bilo. Bar da u pola 2 krenem odavdje pun, jer ako bi tako uspio, onda bi mogao danas da istovarim čak što više. To bi onda bilo erotika. Evo vidite, jedan kamion ovdje s ceradom, ovaj zeleni dole, što ima koji ja, on sigurno ide tamo gdje ja trebam, pošto u ovo ovamo idem ja. Ono što je interesantno jeste to, ne znam da li on treba istovarati ili treba tovariti. Tu je sad veliki upitnik. Ti mene puštaš, hvala Davide. David ili Džavid? Ajde vidimo kakva je situacija. Ovaj je prazan, on treba tovar, što znači ja i on imamo ništa zajedničko. Ali ovi ovamo s desne strane i oni isto treba tovar avokada, što je super. Odlično. Ja ovdje se sad brzinski prijavit za istovar, kako ne bi fasovo ovdje puno vremena, jer možda bude imao sreće da me odmah puste unutra. Aj ga zna. Nikad ovdje se ne zna. Ovo je bilo poprilično brzo što se tiče samog istovara. Jedini problemčić što je bio je sa čekanjem ispred kancelarije dok nisam se registrovao i to. Čim sam tamo dao papire i upisao se, odmah su mi rekli da idem na vagu. Uletio i istovario 25 do 12, ajmo se tamo prijaviti i 100% tovarimo poslije pauze. To jest od pola 2 pa nadalje. A haj, nema veze šta je tu. Možemo i mi jest, nismo ni mi se na Boga kamenjem bacali. Kiša udari, smrče se na jednom sa svih strana i sad mi je problem, ne smijem otvoriti. Jer ako otvorim, umokrit će mi se sanduk i onda poslije gore kad odem na istovar bit će haos, tako da ćemo ga ostaviti pokrivenog. Pa kad možda uđemo unutra, stavit ćemo lance i pripremit ćemo se za utovar, ali tovarim šencu, ona sipa na sve strane i ako malo samo kiša stane, otvorit ću sanduk po sanduk pa ću ga ići pripremat, šta ću, nema mi drugi. Znači sve volim tovart ljudi, ali šenca kad je tovarim to mi je stres, ne mogu vam opisati, jer ne možeš je zaustaviti, ona sipa na sve strane. Eto, tako je neugodna za prijevoza, tako je, ne znam šta da vam kažem, ne simpatiziram ni malo tovar šencu. U reju kad tovariš ona počne izlazit samo vodom, zašpricaš, ona zalijepi i to je ta ovdje, šta god da uradiš, ma ništa ne to. Ja stavim papira pa ga zašpricam vodom i to s nadom da on ostane onako tvrd, pa svučem poslije ovu foliju preko, to jest traku, ali opet ona posuši se papir i opet pšenca istjerava ga napolje, toliko je jaka, toliko ide da je ludilo. Krilca su legla pred mene, međutim krilca su ljuta. Se ja prvo pripremim jer treba se ovdje brisati, pošto ovdje ima ove sose dosta. Pripremio sam sebi kečapa i on je hot. I pripremio sam sebi fafaron. Znači ova fafarona nije ljuta, ona je ono normala. Ali hajde da probamo jedno krilce da vidimo šta je ovo reći. Osjeti se miris ljutila, ali ga sad trenutno ne osjetim baš nešto.
Sad počinje nadolaziti. Pomalo nadolazi. Osjeti. Nije nešto strašno sad, da kažem da je puno ljuto, nije. Ali se počinje osjećati. Hajde da malo bodemo kečapa ovog ljutog, da vidimo šta će se desiti kad ga malo tamo močim vam. Pa da probam, možda bude i to. Možda bude definicija. Ljepši je ukus, ali je ljuta. Nadolazi. Oj. Najgore je po usnama. Nije toliko u ustima koliko je po usnama kad onoga zagrizete. Žig. Podnošljivo je, ali se osjeti. Podnošljivo, ali se osjeti. Osjeti se. Još ja umačim ljuto. Ovaj kečap mu daje ljepši okus, malo slatkast. Možda mi ovo baš nije ni trebalo. Znoj me već obliva. Ljudi, ovo mi je trebalo. Ne vezi, bačem cirkulacija malo prorata.
Ne znam koliko ću još moći pojesti, da budem iskren. Za ovo je najbolji paradajz. Frišak paradajz ubija ljutinu. Ne znam da li ste znali, ali vjerovatno jeste. Da jedeš ne znam koliko nešto ljuto, ako hoćeš da razblaži, da razredi, uzmite paradajz. Mlijeko je dobro da se ne zatrujete tim otrovima, ali ne razbija koliko paradajz, jer paradajz koliko god nasolite on nikad sla nije, isto tako ljutinu. Usne gori. Biće ko oni što imaju silikone, kužabi, krastači oni. Aj, bote. Vjerujte da pod nokte ova ljutina ulazi. Aj. Mokro sve. Još klima dere maksimalno. Moramo tražiti pomoć, ne mere ovako. Mora se tražiti pomoć, ne mere. Da ima malo duše. Bezobrazluk.
ga drugovi moji našibo momački. Izašao sam iz luke koja je bila kišovita i ružna. I sad ispred mene stoji nekih 320 km ceste do moje destinacije. Jedan dobar dio te rute je autoput, možda nekih 280 km. Otprilike jedno možda 25-30 km običnih cesta. I večeras planiram gore da dođem, eto to možda do nekih, šta ja znam, 7 sati otprilike, gledajući da su sad 3 sata. Ja mogu voziti do 8 sati i 5 minuta, tako da prije nego što gore dođem nazvat ću ovaj mlin kojim vozim pšenicu, vozim kanadsku pšenicu neku i ako mi kaže da će me istovar, to će biti super, ako kaže da neće, nikom ništa, ima istra dan i to je to. Tako da vidjet ćemo šta će se desiti danas, jer ako uspijem danas istovarit, pošto već imam osjećaj gdje bi moglo završiti, moglo bi se prebaciti možda čak i do utovara. Sve zavisi znači o tome koliko mi ostane vožnje na raspolaganju. Tako da vidjet ćemo polako šta će se desiti kasnije. Ustam još gore od onih krilcadi, ali ovo vuda usne sam uspio malo saprati to, pa me sad usne ne peku, ali malo mi obrazi s unutarnje strane gore, ali dobro je to. Mogla bi ova krilca da mi postanu omiljeno jelo. Ja sam vam, drugovi moji, došao na ovaj parking gdje oni daju poziciju gdje morate doći parkirati i čeka da vas oni nazovu za istovar. Ovdje ima negdje otprilike oko 20 kamiona. Ima kolega iz Hrvatske, iz Srbije, Rumunije, Mađarske i svi su oni manje više dovezli žitarice za ovaj mlin. Mi ovdje pod navodne znake imamo neku vrstu dogovora s njima da imamo kao prvenstvo prolaza, mada daleko od tog prvenstva prolaza, ali eto, ajde, vidjet ćemo. Ja sam umoran, odo se izvrnt i čeka da me pozovu, a mi ćemo se vidjeti malo poslije. Upravo sam dobio poziv, ali fale mi 3 minute da završim pauzu. Divno. Uglavnom sad ću ići u ovaj tamo mlin. To je jedan starinski mlin, možda iz 50, 40, 60 godina. I ne znam da li ćemo uspjeti šta snimiti, ali probat ćemo, hajde. Samo da sekunde odbroje i idemo. Uglavnom vidjet ćete sad koji su kamioni. Ovaj ovdje MAN TGX 510 je kolega iz Hrvatske. Ima tamo jedan Mercedes iz Srbije i ono ostalo je podijeljeno između Mađara, Rumuna i tako dalje. Hajde više, kolika ova minuta, ko da je 2 sata. Evo i. Ajde. Sad je tačno 7 sati, ja mogu voziti do 8 sati i 5 minuta. Tako da ću najvjerojatnije ja sam ovdje doći spavat. Zato što sutra tovarim u Cremoni, ne mogu jednostavno da dođem do Cremone. Ali mogu sutra ujutro, koga šiša. Vraćemo se ovdje spavat, šta fali. Ima nas bar ovdje mnogo. Mnogo nas je, kume, mnogo. Bar ću biti u društvu. Sad ću vam pokazati ovaj mlin, mada nećete vi moći tu ništa vidjeti, pošto sve velike zgrade i tu jednom kad uđete unutra neće se vidjeti ništa na kamerama, ali samo je što sam krenuo ovamo semafor, odmah se ugasi. Moraš se približiti da bi se upalo zeleno. Danas sam prošao kroz 2 žuta sa kamerama, nadam se da neće doći kazne, ali jedan sam prošao baš ono
Ali najgori je problem što vi da uđete kočeći, da dođete tamo, uslika vas kamera kao niste mogli stati, onda vam dođe kazna opet. Ne znate šta je gori, ili proći ili ne zaustaviti se ovako na bijelo. Ne znam koja im je sad to fora, slikaju kad prođete bijelu. Lopovluk, ja bih rekao. Usudio bi se reći da je lopovluk. Hajde, šta se zastidio mene, hajde. Hajde. Po zeleni. Možda budem i otišao prema Cremoni, tam pošto do Cremone imam sat vremena. Ali ne znam poslije gdje da stanem, to je najveći problem. A kakav sam baksuz, ja uvijek to lijepo profilam. Vidite, imam sat vremena i 6 minuta, ovamo ću izgubiti 20 minuta dobrih. Tako da nigdje veze. Čujte kako udari. Bum. Trebam podmazati sedlo. Ral. To. Sad ćete vidjeti samo ulaza, znači fenomenalno. Mada gledajte ovdje kako je lijepa. Ovo je kanal za navodnjavanje, nije ovo rijeka, i ovamo isto. Ali eto tamo s druge strane ima lijepo šetalište, tako da neko ko se voli baviti rekreacijom može hodat. Što bi mogao i ja uraditi kasnije, naravno. Ako ostanem ovdje, a najvjerojatnije hoću. Imam parking, imam sve, napravim 9 sati pauze, ujutru 5 sati, raspištoljim tamo i to je to. A ovdje i dvije kamere, ako se ne varam, isto tako. Htio sam poslati helikopter, ali puno daleko, neće moći doći. Moramo počastiti ovamo ovog, inače neće nas idući put istovariti. Sporo kreći, to ćete da vas stigne, no? Na zadnjem semaforu trebamo desno skrenuti. Uglavnom ova zgrada ispred, tamo gdje su ovi silosi, to je taj mlin starinski neki. Ne znam od kad postoji, ali ovo je staro ko Biblija, što bi naš narod rekao. Sad ovdje gore gdje je ovaj zadnji semafor, ja trebam ući. I odmah je vaga na ulazu. Sad ćete vidjeti vi ovdje cirkusa, to je znači samo takav cirkus. Dobro. Ovdje jedan ulazi
drugi mora odmah izaći, tako da to. Onda ja se prijavim tamo. Ja sam na drugoj moj brzinski stovario je već 26 minuta, vozim od onog mlina. Ušao sam s vage, znači pravo tamo u mlin, iskipo na onoj rupi, vratio se na vagu i nabro. Imao sam par poziva jer sam morao obaviti i sad žurim da se što više približim željezari i onda ću prespavati sutra ujutro do tamo, pošto oni ujutro u 6 sati otvaraju i onda bit ću u 6 na vagi, ući unutra i naravno gledat da da natovarim. Tu ćemo vidjeti, tu vam je lutrija na sreću, nikad se ne zna, što se kaže kad ćete izaći. Znate kad ćete doći, ali ne znate nikad kad ćete izaći. Ja sam znao biti po 4-5 sati tu, nekad sam isto tako znao doći i otići za 2 sata, tako da nemam nikakve aspetative, što kažu Italijani, to jest nemam nikakve očekivanja. Vidjet ćemo. Ja imam još 23 minute radnog vremena na raspolaganju i gledat ću da tu izvezim sve maksimalno. 9 sati, 1 minuta vožnje je već napravljena, što znači da ćemo napraviti još jedno 20-ak možda, ovisno o parkinzima. I to je to. Kada je bilo sad, šta ja znam, neki tamo, ne znam nija koliko, ja bi ovdje gledao da stanem negdje, da nisam ušao u 10. sat vožnje, nisam uopšte obraćao pažnju koliko imam sati vožnje, ali vidite ovdje ima parkinga, moglo je se parkirati, ostati. Hajde, ja sam se danas onih krilca najao, tako da nemam namjer apsolutno večerat, ništa. U sve to sam pojeo jednu i bananu poslije i tako da nije potrebe. Plus sam ko, što se kaže, bure. Sad ovdje moramo proći ovo mjestašce koji ima i semafor i sve, ovdje ćemo sigurno izgubiti 5-6 minuta dok ga prođemo. 5-6 minuta koji mi trebaju. Imam sigurno još jedno možda 40 km do destinacije, tako da ćemo ostati možda na 25-30 km od te tačke. Ja sam sebi označio na mapi jednu poziciju gdje bi mogao stati prespavat, tako da ću gledati da dotle se dobacim, imam još 10 km tačno. Još da imam 22 minute, ja mislim da bi trebao moći doći. Problem su ovako naseljena mjesta i ova 2-3 semafora što ću imat, to je problem. Rano da te oženim, jer bi mogo da pobudalim. Gdje sam malo prije jedva se provukao od parkiranih auta, vozila koja dolazi iz suprotnog smjera i to stvarno je ružno bilo. Ali eto, sad je malo ljepša situacija. Baš ovdje je nadrljao narod koji živi ovdje s ovim saobraćajem. Kako nisu napravili neku obilaznicu da se ne prolazi kroz ovaj centar, ali eto. I ovo će završiti da će sve propast, već je pola napušteno ako ne i više i ono pola što imaju neki stranci tamo da živi, Afrikanci možda i to. I jednog dana će oni otići i sve će to propast na kraju. Ako naravno ne naprave neku alternativu, neku circumvalazione na italijanski, obilaznica na naš.
kroz 2 žuta, rekao sam već, ali eto, žuta, crvena i semafor. Jedan je ovaj ovdje bio, gledajte gor kameri, znači ovaj me, nije uslikalo, onaj me rengen napravo. Jednu dolu ravin danas. Ovu možda ne dobijem, ali onu ću dole dobiti sigurno. I gledajte prikolce kolika je majka. Ja kad vidim ove prikolce, ja kajem, Bože sačuvaj što oni vozi. Jer sam gledao traktor ovakav sa tovarom i sve po 50 i neku tonu težak bude na vagama. Ja mislim da nema i ograničenja za težinu. Niko to ne gleda, niko to ne kontroliše. Ali sad ćemo se morati za njim. Još 18 minuta. Dobre, važno je sam prošao ovo sad. Tamo naprijed bi trebalo da bude nešto malo bolje, lakše. Vidite, samo preteknite taj traktor, nemojte da je odavdje preći, nije vas je traktor. Jer pravac je, vidim, nema nikog. Nećete, nemojte, ča. Ovdje je da ću nema za vas čekati. Ovo je sporo vozilo, ima se pravo preteći. Jel mi izlazi prašna iz prikolce kad ide ovdje 90. To mi baš treba. Jutro se probudim, zima, srce puca. Evo sad upalio malo webastu da se ugrijem. Napravio sebi kafu. Uzeo sam jedan ovaj mali. Pošto sam danas išao na opciju da malo promijenim, vidite ovo je jedna stava živa. Ja mislim da 5 ovakvih bi mogao pojesti. Ovih ne mogu, nema šansi. Ovo 2 pojesti ovakva, ova dupla je veliki izazov. Tovarim ovi ovdje, trakel ima i ima neki problem s ovim ovdje. Hoću je sada pogleda nešto da težine zezaju i to.